Assalamu alaikum, ардактуу Учкун Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 23 январы, күнгө ишенбе. Биз азыр Куршап айылында жайгашкан Куршап мал базарынын ичинде турабыз. Алгач биз ушул аттардан баштайбыз. Assalamu alaikum. Мунун жашы эмне? Бышты. Басы канча? 120 миң. Кеми барбы? Канчага чейин көтөрүштү базар? 90га. Бербедиңиз. Улакка чыкканбы, чыга элекпи? Эми үйрөнүп. Эми чыгат. Үйрөнүп атат. Үйрөнүп атабы? Каерде жүргөн ат бул? Şu жерде эле. Бирок 90га кошсо бере бересиз. Бул биздин экинчи ат болду. Мына ушул атты сурап көрөйүнчү. Ассаламу алейкум. Мунун жашы канча? Бышты. Багасычы? Я. 90 миң сом. Кеми барбы? 80 тегереги. Канчага чейин сурашты өзү? Жакшы ба болду. Бирок сурап атчат. Мындай айдап көрчү. Каерде жүргөн ат досум? Куршапта, ошол жерде эле. Бүгүн кандай болду ат базарда соода? Азбы? Мына ушул тайды сурап. Укам бери карасаң. Бул басы канча? Я. 100 миң сом. Кеми барбы? Кунан. Каерде жүргөн ат бул? Куршаптыкыбы? Канчага чейин сурашты базар? 65ке чейин. Нары айдап көрчү бир көрөйүн. 65ке чейин сураптыр, ушунун аркасынан көрүнүшү. Мынакей достор, бая ушул бала атын сынап гала кирип атат эле топко. Бир ат менен. Мунун жашы канча досум? Бышты. Жалпакташтан келдиңизби? Ошол жерде жүргөн ат. Улакка кирген эмеспи? Улагы жакшы. Жакшыбы? Улагы жакшы дейт. Басы 100 миң сом. Сурай бергенге жакшы бул 65 миң. Бербейсиң? Сурай бергенге. 65ке сурап атат. Кайсы каналга көспүрүм. Учкун Медиа каналы. 100 миң сом дейт ээси, 65ке сурап атат, бирок сатарман бир аз көтөрүп саткысы келип атат. Жалпакташта жүргөн ат экен. Мынакей достор, кунан быштылар. Мына биринчи турганын басы канча? 75. 70? 75. 75. Мыналарчы булар? Мына ортодогу. 95. Ортодогу да 75би? Бул 95. Бунун жашы чоңураак окшойт, а? 4 тутуган бе. Мынакей достор, жаш тайларды тарткыла дедиңиздер эле, тартып атабыз. Канчадан? 35тен? 35тен кеми бар. Кайсынысы эркек, кайсынысы ургачы? Үчөтең эркекпи? Мынакей достор. 35тен кеми бар. Kemi var. Канчага сурап атчат? 30 mindən vermeydim. 30 миңден бербей атасыз бирок. 1 миң берди. Сен 30 mindən vermeydim değil mi? Hocan ettin. Басын айтып коесузбу туган? Басы? Басы 50 кем var. 50 кеми бар. Кайсы каналы? Учкун Медиа каналы. Çekedelli. Yeni koyup. Aytuğu daha getirdi. Сиздикинчи туган? Басын айтып коесузбу? 32 кеми бар. 32 миң кеми бар дейт. Мынакей жаш кулундар 30 миң, 32 миң, 35 миңден кеми бар деп атат. Мына достор, бүгүн биз ат базарды жыйынтыктадык, эми азыр малдарга, саан уйларга
кысыр боз кунажындарга кезек келди. Бизден алгачкы саан үйдү тартып көрөлү. Ассаламу алейкум ава. Бул саан канчанчы торпогу? 3-чү. Бул эркек бургачы жаш торпок? Бургачы торпок. Канча литр сүтү бар? 8 litr sütü. 8 литр. Басычы? Olası kız. Басы? Bası 100 gram oldu. 100 000 кеми бар. Канчага чейин көтөрүштү базар? 85 geçe. 100 000 сом кеми бар дейт. 85ге чейин көтөрүп сураптыр. Кийинки саанга өтөлү. 3000 olsa veririz al. Ава, бул саан канчанчы торпогу мына бол? 4-чү эркек бургачыбы? Эркек торпок. Басычы? 90 bin. 90 000 сом. Канча литр сүтү бар? 5 litr. Küve işinde dost. 5 литр сүтү бар дейт. Çete orada te. 90 000 сом кеми бар. Канчага көтөрүштү базар? Канчага чейин сурады потолок? 82 bin lira. 82 бербедиңиз. Булчу? Bu 90 bin kam var. Бул деле 90 000. Мына канчанчысы? İkinci olan. Экинчи торпогу. Эркек бургачыбы? Бургач экен. Муну канчага сурашты? Ава? Канчага бербедиңиз? Канчага чейин көтөрүштү? 78 bin lira. 78 000ге бербей койдуңуз. Бир аз кошсо беребиз. 80ден өйдө сатасыз да? Шуну сурап көрөлү. Ассаламу алейкум тууган. Бул кысыр уй окшойт, а? Boz. Бозбу? Буга чейин канчаны тууган? 4. balası kurtağımda. Ичиндеги 4-чү торпок экен. Боз экен. Жакынкы боз окшойт, а? 1-2 айда тууп калат. Басы канча? 85 000 кеми бар. Мына ушунда 85 000 кеми бар экен. Боз экен. Ичиндеги 4-чүсү. Мына ушул уй боз экен. Буга чейин канча орну турган? 5. olan içinde. Ичиндеги 5-чиси. Буга чейин 4 турган экен. Басы канча мунун? 75 kam. 75 000 кеми бар. Bu yoqqa. 75 000 kemi var deydi. Эми достор, жаңачма жаңы кунажындарды тартып көрөлү. Андан кийин торпокторго өтөбүз. Булар деле жаңачма окшойт. Ассаламу алейкум тууган. Экотең жаңачма окшойт, а? Бозбу кысырбы? Boz. Боз экотең. Кечки бозбу? Жакынкы боз. 1-2 айда туйт. Балалары канча? 60 bin de. 60 000ден кеми бар. Сурап атчабы? Канчага чейин сурады? 55ке сурап атат экен мынау. Эки бойлору, семиздиги деле тең. 60 000 сомдон кеми бар дейт. Аке достор, жаңачманы тарттык эми азыр. Жаш торпокторго өтөлү. Ава, булар полторашкабы? Bir yaşarlar. 1 жашарбы? 1 жашар торпоктор экен. Ургачыбы? Басы канча мунун? 40 kam var. 40 000 кеми бар. Sen kaçtan tartasın? Учкун медиа сураштыбы канчага чейин көтөрүштү? 36 bin verip açalım. 36 000 берип атышат экен. Ассаламу алейкум ага. Мунун баары сиздикиби төртөө? Эко. Жаштары канча? Канча жыл? Yaşlar ötkön. Я. Yaşlar ötkön. 1 жаштан өткөн. 1-3, 1-4, а? Эркек ургачыбы бул экотең? Балалары канча? 45ден кеми бар. Канчага чейин көтөрүштү? Ben 38. Биринчи турганда 38 000ге көтөрүптүр. Ушул 3 ургачы торпок, 1 жашар торпоктор 3-өө 96 000 сомго баа болуп сатылды азыр. Мынакей. Ассаламу алейкум. Булар 1 жаштан өткөн бө элекпи? Өтө элек.
Urgaçı erkek mi? Ekoten urgaçı. Ballar kançadan? 35-30. Nol kara çoğurak 35 ming deydi. Al endi bul güröңdü 30 ming so'm deydi. Bu kaç kanalı? Uçkun media. Qanchaga so'rayapti, savasiz? 28.500. 28.500. Aysilaysiz ne? Uçkun media. Mına ушул Алла турпак сурап берели. Qancha jashar bulduqan? Bir yaşa. 1 jashar mı? Bası qancha bunun? Bazı 65. 65 ming kemi var. Qanchaga chейин surashdi? 58. 65 ming so'm kemi var deydi. 58 mingga surab turishdi. Alloh turpoqni 1 jashar ekan. Mına 2 jashar buq ekan. 2 jashar. Bası qancha bunun? 85'ten koyup berdi otadı, 100'e otadı. 100 ming so'm deydi. 85 ming so'mdan qo'yib ber deb so'raptir alarmonlar. Mına ушул козулу кой 15 ming so'mga satılıptır. Qancha tish ava? 4 diş. 4 tish ekan. Mına ak qo'y qancha tish? Bu 4 diş 20. 4 tish 20 ming so'm. Bo'z mu, qisir bu? Boz. Bo'z ekan. Mına ul güröngchi. Güröň bol kısır. Qisir 13 ming. 13 ming. Qancha tish bu? Bu 6 diş. 6 tish ekan, 13 ming so'm deydi. Qisir ekan. Mına chava mına ul. Qaysi? Ol. No, qara. Bu 17 ming ekan. 17 ming so'm. 4 diş koy boz. 4 tish bo'z. Nol 2 qarachi. Tek kara bularda boz. Bularda 16 ming ekan. 16 mingdan bo'z ekan. Qancha tish bular? Boz bular. Bularda 4 diş koylar. 4 tish qo'ylar bo'z ekan. No 2 qarachi. Kara biri boz. Biri 18 ming, biri kısır 14 ming. Buna bo'z 18 ming so'm. 18 ming. Boz 4 diş koy. 4 tish. Nolchi qisiri. Kısır al. Qancha? 4 diş koy 12 ming. 4 tishgan 12 ming so'm deydi. Maka jallang. Bo'z qisir qo'ylar ekan, 2 tish, 4 tish, 6 tish. 10 ming so'mdan jo'g'ir ekan. Ava mına qo'z o'xshaydi ha? Ha, bozu bu. Bu jalg'izmi, jenesi bormi? Öz yalğız bu 7 ming alıngan. 7 ming so'mga aldingizmi? Ha, alıngan 7 mingga. Çıta satıyoruz urgaçı qo'zi. Urgaçı qo'zi 7 ming so'mga olibdir. Şu soliqlarni so'rab ko'rayli. Assalomu alaykum ava. Yaxshisiz? Ya. Ha, sizniki emasmi? Aha. Esi yo'q ekan. Ava bular, no 2 uloq, no ekan-ku? Nima, qo'zi? Qancha tish bular? 6 tish bular. 6 tish qo'zli qo'ylar ekan. Balari qancha? 15 deb atam, kam bor. Ekoteng 15 dan kemi bor. 15 ming so'mdan kemi bor deydi. Qo'zli qo'ylarda. Nalar sizniki ava? Soliq bu bari. Nol to'xtoqchaydi ha? Erkek qo'zi. Erkak qo'zi bu. Bunun basi qancha? 9,5. Narxicha? Oldu 9,5. 9,5 ming so'm deydi. Nol erkek narxi urg'achi to'xta. Ha? 9,5 dan. Nayko 2 kişi. Naykovi? 2 tish soliqlar ekan. Bo'z bu qisir bu? Boz. Bo'z ekan. Bular qancha? 15 mingdan oldu. 15 ming so'mdan kemi bor ekan. Nol ko'p qo'ychi. Çok koy 12 ming. 12 ming so'm kemi bor deydi. Nocha? 11 ming so'm. $11 ming so'm deydi.